Kahinyotrap Aceh National Movement HANM Riboy District hakakat pratrik unailar arja arpulai kalami syakmat ban panjing pensai nakadhar construction halor kajing ujor kabagi layo priang naki nongsong snong jong kawai snong kabahap apo mauhati constituency. Ka HANM hakajingwan senong ba selong ban yakendu ikilat pathai kubor kalaong bagajing panjing pensai kadai hadien balayo kajing ujor naki nongsong snong kasnong umlaiten halor kajing klong mau jong kadhar construction ban pendan kam yaki mau ban sna surok ban na kane kajing trai jongki yakatega kam kilaong bakawa umyam kapadana katega snong kala kelapan ban kum kawa umsau. Kilaong bakani kajing wan jongki kadai namar bakadhar construction company kam semla jubab ya kajing ujor jongki kabakila dep ban ai da kajing tho how director jong katega company. Halo kajing wan jongki hani po press conference kalong halo kajing pensai kajing pati pensai naga dhar company construction limited halo kajing yo jung ujor ni kumna la kaseng na yo kajing ujor na kinong sosnong jong ka sinong umnai teng bat kinong sinong kiseng sama beran tu po sinong halo kajing ujor halo kajing persya ya kajing klong mau na kawa umyam da kani company dhar company construct limited deha bodoh deha bai dei halo kata na kalang kaseng HNM hi kadap ha ya kajing tho sau managing director jongga dhar company construction limited dem senyong shalom headquarter kadipo shalom bakum kaseng bagi dong sosnong bagi pai ba sing sama jonga dong kathan yang timawati halor kajing persya ya ka ni company jonga dhar construction company halo kajing mau nakawa masnai surok hati snong pakolong persya ru ya kendon an jonga PWD menklong mau nakani gawa persya surok tegum tai nagilang idkot jong kaseng hadin milayo ya kajing ujor nanginong sosnong kibasa asil ter jong dikawa kebangan tup nadu umlai teng ter saruk si sepo solidan te bekalong kajing ujo kolong nusong kolong halor kajing pu jing lada kani company dhar company kanti kan klong piu mau lakti kawa umyam pajinge kolong halor tu kolong ba kinong susnong hati po lada ya kani kawa umyam klayo penekam nakaba kisum kisah jan kisum isleang tu dari mentah ban kelong kumpang bakani kejing kelong mau dengan dikadhar ko pani kelong persya kelong bean bakal bat haju ko poru kala persnutur ya ketika wa bahadu uniksi mentah bagi nang susnong ru kimi asu ban suman sajan musum isle ketika wa kumbang kelong mentah kelong ban ki wa jaka ding ki jaka sum ru kelak hoino bat kawe ru kelong ba kajing ti pathar ngi mau na ni kawa kala pendam makala penjot rathai kawa bo shooter kalong hido do penan kaya upload hati kawa ban mentali gemang i mentah hati singi badang ngali impek la jong hikmat ngai penpan kini kawa kala penpan kawa umsau pakawa amkutsu pakawa bro shooter kala jaing kala jabo tukumta nang siang i dekat no rusno ngila bu jeng persya ngila bu ke city shauni managing director company jong dhar company ban halo kata ke city ru nakalang ka dal company ru kam siang respon halo kini dah halo kata nakalang kaseng kaman si hapan pensai pai ba bat kan paji mesai ru nakani ka dhar company hatu kala yon em ya kajing bit menklong ni mau ni kawa miam kayon em kajing bit nak NGT bat naka PWD berkumjuru naka trat cloud jong start jala habire menklong ni ka ni mau ni ruwa besna surok ati pok mauti ya halo kani kaseng kakwa bijik besai nakani ka dhar company ba playon em ka jingbit banti dikimau bat lada kaseng lada kani ka dhar company kamai jing sai halo kani nakala kaseng baknong sosnong ru kimanse bat hawi kisngi ru inmi pai ba bangin dit ujoru sigbol balor habade bat nalo kata penghapan ujor saka NGT bat kiwe gibor jokaan halo kani jok mau bi an nang kawa umyam hajing sya nakalo kasinong nakalo nong sosnong matiru ang maginwan mata kasngi dekat kaseng gendrai kadon kada josit kemlah wansu ndike sabuk pol kaseng nakalang nong sosnong ru bakaseng ki sabuk pol biang hawi kasngi bakinwan lang matrisai pe bah lo kani kajing klong mau bian jangan dika dhar company construction limited habang yo tip ya kani ka jing klong mau bian jong kani ka dhar company limited kalong bakas kani project ru assumption da world bank kaba kod adu sispa kar klur kata 10 kilometer nalat umsning terter jigirot
Kalau kini nakalang kasengan ka panjing sai, hatul ada perekam hok, nayam ke kumpul project, kumpul ka sanction, kapala bo bakal asyam baik taka dahar company solution limited.